Hello, I'm a Spanin EFA member chule o Zapani ahin faculty members of say I'm a Spanin kazana salam khan bole kay mamin chu ahile lusi chongloi kahin cycle lang ako na kahin tu chung 10 bets la chu pan kanala ahin tu chung oza te ho hin stay le member faculty member lam kai lang ho in to gon na hin nei u get together alumni EFA alumni get together ta ke motor ke su hal na le chu teng le hita chu ke motor hom na na hin gon hi thil phata hi in ke yong ka tha nom the jing en ahin ke jong cycle lang apa na cycle lang ho ka hi ji chun class ke chai chom khat jong chung kan ke le ta in lampi hi asa thim ji in sum la pai jong pro trader ki hi lo lai ji chun blowing stage ki hi na lai ji chun sum la pai yong ke nei zo hi lai jen si le wa le yong asana lai yen member ho so nei lung se le sponsor na hin bol wa ka hung jing the hin ahin koi man jong nei bol nom lo mai the hin a kho de hin ka tha nom the jing en ki zaw le ai dinga yong phachom the jing ding hin nok yong nok chom de hin i batsman ho to ga ki su to la anop na hikit de hin hi jong la hi thei lo ding chu hi ta in mo aga ke ton hin boy na jong in langa jong lo le aboy jong atam ji in ipi le ozo te ni hin lam kai lang ho hin na ho in hoi ta anop ta na hin bol wa khunung le society wa dinga phachom ta le thillo thing ta hung hi theina dingen ama spen pathen ging jing uten pathen song pomin pan la jing uten hi chi hi ke lunggel dan in hi chi forex trading hi ai mi society la he atam zo he lamka lang site hun het mai the hin lang cycle area lang ho hin ki het lo lai awareness song ki khat lo lai ki ha bol lo lai a hi in koi man jong he hi lai hi ta hi YouTube ho channel hin ki sem wa hin bol lew Amy society la ajong monjo sa amin hin het ding i hung phat chom the jing du hin to a he ke lunggel khat kaga pu nat a hi lo le kaga kho sa pen ju i ham ti le ho Amy society la hi sum len a hi lo le sum haw na thei in chen sem na thei ti le kani le hu sum alen penin a hin hi chakani hun i chan ga society wa su se na khang tha izat hin khu asu ma tha a teng le ite ham gam le go izat ga isu mang ham ti hi hepo ven a hen hi chi forex trading hi a phat som na hi chi tha la jong sen ngai lo in munano ta minute som ka ajong chu sang ni ta na kilo do jing the hin ka ni sum sanga lien zo ma hin sum thing lo jong a hi pon chu teng le thing na lo na su se thei yong a hi po in ho dinga phat som dan chu in mun na internet inei po le hite achu iphat nei suna ke tong jing thei hin na heja achu Amy society a hi chi hin het lew han to na inei ding dan no ti chu kalung mi na ka ga amuji hite le kani le ho i bol wa ita saw jong ge ma ita sa pumpiu asu set hi lo le igam igo asu set to chun itele he forex trading hi sumjong len ma jing hin na sumjong len ma jing hi in teng le ti ulon na ding jong a hi po in hite achu forex trading coaching hi hoi sela akisai banga chu EFA lamka EFA center umei hita in hicha a he
ปันละนมเจ้าเสนกะละเทเห็นสุเต็งแหละก็กะใส่นมขัดกิจงจูตุจุงJuly a hilo le June last week ho le hun pathin lung sit hi le cycle area langa jong EFF branch academy khat honding akiti in hi cha adinga hi cycle area kangpo pi area apang nom zo se in ki god wa hi cha hi thil phachom ta in sunga dinga ade de a tulai gal ahitan student atam zo class 10 12 chaya le kha aban jom nom talo hi lo le BA chaya aban jom thei talo ho ina mo dinga hi chi hi aphap pen hi jeng chi bol government job in mo sanga government job mulawa sanga government job sanga yong ibol kha le hoya hoi jeng hi in ahin hi chi trading hi apat na basic nga apat na advanced training ki pe hin chi het te ngain het na hi lo le knowledge nei lo wa chu thil mo bol thei hi po in ji chun viewers ahin vedizo se EFA coaching analysa ho hin ala lo lai ho hin hi chi trading hi give up ball potin khat vele ki fail di hin success chu wa kha na ko na hin ja chu panha la ila wa I fail jong le ball kit ding a china le try alas you succeed ti chu I tho du he hi chi hi society adinga thil phamong mong hi ekati no men hi ji chun I bonds ke even support gu hitin